Abusia ha attention TV so me obi bia kwa aba de e baso wo hia me dia then there's some cause ko konzan ketenkete amakodi enya asase attention TV for atwa me wo social media wa eya na me kotete so ko pense me ko hwehwe kwan mu me dia me ko suda na so kwan ne so dia me ko kan bi ana hweye ene mo nsem ana me de beso mo e attention TV so maame bi anaze na ya ba e wa anaze girlfriend na ya maame ana ye nua ni aye ni no as Maame Ng3g3 Maame Ng3g3 enso e de nsem abetoto abonte na we ana wo kire machira kame akoye se dada Fred na bedwafo na wona wo ka ne ho agigi sika bi e de afiri Maame Agradaa wa wo kire machira kame akoye se Maame Agradaa video wo ye no ne ho hye no eje bi atwa ato ana se ensem o kan ye no kame akoye se ono akasa akodwa banche e de susuja no ono ana wanso ayi banche na anwe ne se na we ana Maame Ng3g3 kire mu a aya na Maame Agradaa some special packaging bi e fasika ho e de ma ne won e wa amanoni a tese ekogu nipa ekosi nipa ba to so ane de we distribute it sese na ayi DHL for importing your dear free outside about omanya bola goods na omo de bekwa wo se obi ayi bi emfa enko Maame Ng3g3 akasa bebre ye ba kutie e de aba na so ansa na no obe foundation papa na so be foundation bi e de ho ato no so dia na de University Foundation ebusia fa want to University Foundation so ne beka say your donations are never too late day in day out no what made your donations and the some University Foundation the number is 054 8302985 yanko tie Maame Ng3g3 embracisia Daddy Fred opese wo twisting him Daddy Fred obianka sebra nani Agradaa meku obianka nkyerɛ wo sebra nani Agradaa meku ena na me yes video no eye me ena me do pictures eye video ni de Canada die kogu so ena nya me nko a o most of the bloggers YouTube everywhere is there enya me nko a eti Daddy Fred wani na awuo na me shada nche ensem kakra bi na na pesa me twe wan adwene ba so se Agradaa sika no de hye envelope pafo ede sendi sika ede makwa atiama wo chema mo no ede makwa aku anan no wo chema mo no anya bia no wonsa ka bi ana wonsa nka bi yesi bra ne be defend Canada e Japan Mr. Self put wa ho hye sekra my bata say assembly ene ba ya enka watwe camera si wanim obi anka nche se beku obi ntokwama no Agradaa ena atna Ghana abokoro no ama ne namfofuo no mu bia na ben yen odi atro e de kire yen ye hu ne to no odi bi ye mi anka samadamfu Janet eji Janet sika ama krado suma Janet Emma Agradaa tumi kwa ji Janet Kuwait ni bi Janet sika ena mani bere ya na msi Agradaa Janet sika efa mano onya no kwafo ene wo ba betena camera mu mihwe bi na me comment ase abeka kire wiase se Agradaa ba be ye ne video wa modi ena bloggers bi agigi amaye ho unya atwom no eko high level what I am talking about common enemy fight. This is not common enemy fight. Ye frɛ wo na wuti ni ye use o pictures ye twa bo said ye Canada Japan assembly no wo
Any Ekuonaba ma no ate free. Ah, da bia no mutimitri Kennedy. Yet social media. Kennedy asamuba. Ye kase eye wo YouTube kwansia na kase eboa. Si ye kase YouTube kwansi nti na atwetwe won mu begu so. Emi ye di wo matem. Me se wo hinti and I fix the country. E di MPP for atem awia anwumere. Me se wo unti ena nipa di hopes na doye atem. Twetwele no afrem no omu gina so. Twetwele no afrem no omu gina so. Nanka kwa Ekuonan Ekuonaba any daddy frog. Ye nya obi a wo media ne so mu ne ye be frem. Ye frem wo sebra be ku obi antoko. Obi ani Agradaa nkontokwa o. Obi ani Agradaa nkontokwa. Onu a confirm krono a wabo. Eno osi odibi atoka. Agradaa Africa so atoka ma na Tvgh. Ene menya text message. Enya eyibisi yesi Ekuonan kula confirm. Send new car na watimu no. Agradaa ne toma. I stand to be corrected. Come pese minya clear message. Say ye pe obi a onye analysis no watwe kamle sinimu. Ye pe obi a onye no kwafo wo ye wo torofo no odi adanse kurumu abra onye hwehwemu a eye wo announcer Daddy Frog. Eye wo announcer. Eye wo Daddy Frog. Obi anka nche o se be ko Agradaa ntokwa o. Obi anka nche o se bra na be ko obi ntoko. Yesi ensem na Agradaa dia ba begu wo no. Even ohu ehi kura tumi abe throw shot. Abe kanu kure. Yenyan kura o na yen yaso. Ye koda so de ya wo sesana no. Mone na committee on said that message sana no. Ene panyini bi edi Daddy Fred ye chia. Ene Daddy Fred wo viewers nyina ene waso mu hunu ugina bia. Ene who defend Agradaa against Kennedy. Wose wa ma obi adi. Wa ma obi adi. Na ye pese ye busa simple question say. Did Joy Blessing e mention Agradaa ediana? And so see akuti anim ni wura. Ote ebe so video e kona watche. Ebe liki videos. Me say Canada Japan ne down for any Mr. Wow. Any doggy flog. What? When to me and mama defending Canada about this allegation, do you think, sir, Ghanaians are sick sana? Yet, what's in Tokwa? You are talking about common enemy fight 2 years. Wouldn't say common enemy fight? Ewo. Ebra. Reverend Isaac Owusu Bempa case in the course. Ye hunu seniye. Ubeye uti pafu saburo juma. Eye uhufu se. Uhu pafu ye. Sepre konchule galon. Uhu sa peteshi galon. Enye aman kradu na me. Ya chino. Ah, me evidence kuta me. Daddy Fred, me na wone me won tokwa. Me cassette ya oda. Me attack oda. Me respect you. Respect you. Respect you. Because minim say, ma boa wo pain. Na de me ba wo show so pain. E de wo ba ji views. E de wo ji wo numbers. Why ya wo se o pe. Obi ede no aye wo show na wa anya no a o pa aboa bi abu ne kwasea na wa anya na wo se ne ho kankan o ha Reverend Isaac Owusu Bempa se ko famula wo show so te se de o so de anu akofa ayi hope say ene Canada betra so no na ka se ayi sofo Isaac Owusu Bempa betra be frefre wo show so me sister waji envelope ni bi afakọ. Because you can never defend this.
Agradaa Tanishi Kennedy. Watanishi Kennedy. And some of us are confirming silence means consent. If Canada Japan wama ameye bibi ni name atanishi. Eti Canada Japan be di more hungry dogs. Yadi envelope afifa kwa Ekuonaba ni amankra so di amamo. Na wo de beba be say ni credibility. Eno ni ase bra abonten. Oba ya ready. The way we sit you you rather defend mama part. Ono so cross mama part no one pay. Eti ani mama part. Daddy Fred won should share ni muse kumasi fuosu. Ebusia ne ha ana me de Maame Ng3g3 insese mo no so dia betuja e dia fa Dada Fred ne na media for videos ya wo ye e de ma Maame Agradaa na kire so mu nka bi dia ma no no ho sem ana na me de abeso mo e wa attention TV eso ebusia ye das ye ma mo ni hwe